وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي.
مساكا طيبا وخيرت زارون فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
pangeran bersyafaat ajunan ya Nabi salam alaika Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika oh ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika oh man ter'ulli babalasan aisu warka nang senengan mulatiku steng pangiran dan nyium pada ajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika oh nyuwun syafaat ajunan bagi dalam pariksaan
Dunya'lah untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dunya'lah untuk umat Muhammad pataka hajat dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wa adkhalana bi syariati nabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amma ba'du, ashabal fadilah, salerana semulja Kiai Haji Abdul Handan Sarkasi, beliau Ketua Tamfidiyah MWC NU Galis, sekaligus beliau juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Pamekasan, juga nan beliau kadinto pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, karena beten kalau sarang ajun saja ki butuh fatwa ipon. Ajunan semulja Kiai Haji Jufri Ghafali minangka kadinto Dewan Imam Masjid Miftahul Hidayah, terjuganan de semulja Bapak Haji Muhammad Syahrawi minangka kadinto penasehat pengurus takmir Masjid Miftahul Hidayah, terjuganan seteja para rabu undangan khusus sepon de Bapak Kepala Desa Bulai sebeten kalau multiaki. Pertama ngiring beten kalau seteja mencukaki poci sareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam semangken beten kalau sareng ajunan seteja kasokani karsani sareng Allah Subhanahu wa taala bersilaturahim dalam rangka ngimoti ngistawaki tor ngagungaki beberepon Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar manter seteje serabu muslimin sareng muslimat kadinto tetep kenging ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam tetap aturaki dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abekta beten kula sareng ajun sedaja minadz zulumati ilan nur.
Torbatan kaul seteja kengi safat evon fi yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Para rabu saya peten kaul merjaki peten kaul atas nama pengurus takmir masjid madrasah juganan remaja masjid juganan Karang Taruna tor seteja panitia saya pertama ki Kak Dinto mator sakelangkong atas rabuna ke tenah para ajun seteja nyampetani undangan dari panitia kangkui areng sareng bersilaturahim Rabu dek tempat Kak Dinto ki Kak Dinto tempat sesae thank madrasah masjid malam sesae ngimoti orang sepaling sae ki Kak Dinto Rasulullah tor kasadedannya beten kula yakin ajunan seteja malar manter termasuk catat sareng Allah Kak Dinto orang sesae amin ya rabbal alamin. Tetirabuna para ajun seteja Kak Dinto tidak sekedar Kak Dinto silaturahim otabe papangkian secara fisik tetapi papangkian secara hati. Karena kompol malam semakin Kak Dinto ngimoti beber Rasulullah Kak Dinto tentu saja beda telok hal. Saya pertama Kak Dinto kerong dek Rasulullah. Thank you. Kerong. Polan Maulid peringati setiap tahun. Menabi setahun sekalian tak kerong sekali. Dipertanyakan. Thank you. Saya nomor 2 cinta dari Rasulullah. Karena cinta nah Kak Dinto segala aktivitas ajunan epok compok berde sekseken berde tajeen polongan Kak Dinto illa kangkui hadir de Kak Dinto. Thank you. Semakin mungkin sekseken tade tajeen tade. Karena apa? Panitia Kak Dinto jauh-jauh hari ampon memberitahukan bahwa imbalan semakin beda ngimuti beberapa Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senomor telong ki Kak Dinto kagum dak Rasulullah. Thank you. Kagum atas sifat-sifat beliau. Kak Dinto ngireng hadirkan di hati kita di dalam kehidupan sehari-hari. Malan menter Kak Dinto tetia hal se menenangkan, menyejukkan dek petenggola seteja se atatangke se ale pele dalam keadaan jember tor aman. Amin ya rabbal alamin. Acara Kak Dinto estona Kak Dinto. Sengi moti Kak Dinto masyarakat pulai karena konsumsi nah Kak Dinto. Sompengan dari masyarakat pulai. Perkara deki berkata sampian tepak kadin tibi tak pun apa tangki. Sepenting niat aki, sompeng aki, etor aki ka muloden. Karena kata beda moret. Peranak Kak Dinto sapolo taker. Sehingga tak pada deki ibu-ibu ki anu neki. Tak perlu saya deureun nika. Sepenting berokah baca sholawat, maren baca tahlil, pas doa. Insyaallah berokah. Teti nika sombongna ajunan setuju. Beda seki nyumpeng obeng Kak Dinto. Ketika Dinto minangkah tempat Kak Dinto satu-satunya tempat berkumpul karena masjid dari Kak Dinto cuma Kak Dinto. Madrasah, jadi kumpul setuju. Jadi sema beda ajunan moloden Kak Dinto ajunan setuju. Jadi tak langkong marden te aki, salen semolja Ki Haji Malik Tarsawi Kak Dinto ampon beda, jalan perjalanan malam manter beliau Kak Dinto tantuk kalaben kabeden selamat. Thank you. Seterusnya pon, Beten Kaula menyampaikan program masjid. Masjid Kak Dinto ampon lestare
progresnya online nah nikah tambah paving tangki paving riberin beda kasa orang selfie muna kabin toron di motor pak selfie pakaian batik kadin tonyo neti foto selfie dan kaulah nama takmir menawarkan silakan madrasah masjid gunakan keangkui kegiatan kemasyarakatan sosial keagamaan kadito riberin tak pateh parengaki polan ki car kalacer insyaallah semakin kadito beda donatur kadito paving ampon kadito sangang polo 5% kare saya elengki ibu-ibu kadisa ki ngamprangkahi antrak tidak tak langkong anu bek nyiloh bengkong hi. Kemudian saya madrasah mulai tahun semakin kadinto program tahfidz justru polo jadi potaran ajuna saja manabi pokok lempak sampai kuber pokok lema kadinto ku iya jeri sarang ustad kasa pernah tanya sampean ke potaran mulai malam jong kadinto ki iya jeri tahfidz alhamdulillah kadinto banyak pesertana jadi manabi pulang di madrasah kadinto sampai numpak sepeda sampai amma yatasa alun anin nabuil adinu pak sepeda kadinto ki tahfidz di madrasah tahun mungkin kadinto ampon tapi insyaallah peserta kadinto banyak kadinto perlu didukung sareng ajunan sedaja ki pas nomor telok kadinto tak langkong atas nama panitia takmir juganan asatid manabi dalam pelaksanaan maulid nabi kadinto kurang sontuk temaraj kadinto sareng panitia dibuat remang-remang kadinto malesahdu katanya mon baca selawat biasan kantera nih kayak ikan tongi ninten ngarek lancor kasa tak langkong nyon sapora terutama de para muslimat kadinto ki insyaallah panitia tahun datang manter pareng beres selamat setuju muslimat bede yundang boleh insyaallah tek paling kieu bebe nyewakin korse keng kadinto ki tempukeun korsena tako labu kadinto setelahir kadinto nyoona kadinto ikuti segala rangkaian acara sampai tuntas deki tak langkong karena panitia jauh-jauh hari kampon ngator lengki kiai Malik Tarsawi kadinto kangku ya budebu yang junan ki sekadinto di beten kula korang tor langkongipun nyun sepora insyaallah kadinto ampon rabu Allahumma wafiq ila aqwam tarid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.